وسيدي دي تولين تيكو 5 مازال غنتكمل كي تجميلين يدي غي جان سينس كوسن اكن زعام يدي ديوني دي جان الجرح حطاس الكولا ون يالا قبالين يالا مزيغ يالا اماضلان سومتا وقاد في حملن قمضا في كلتا نوح يوم بوذ ما كنسوا من سي تونس يسوه مين كيني عطاس تصونازو كين وليانا ذا قبالين وليانا وتمسايا ثمازيغ اللي يدير دي تونس ثماناخ على كابيتال تونس مشان ايزوغانيس بيزرت مانا يشنا ازن 15 30 يدير يانا ذا شون شنا وكين ذا عمري محمد ومينا الزلف لك عمري الزول بونسوار يا ود نولي تزي ثم زواغوث وقبل نكمل حضر الضرواح نروح تابا نستجري فالسر قيم ذا الأحباب في السلامايا وإذا يغي حملا ما بلا تقصي الأعمار يثنو غرغر ذا غروان ما يلا وندع تكشور يسمح دنقول روح نكينا قال ذاك إله العبري ذيك تقول ثاوي ما تلف حاضنا رباحة مرة ما تغلي تسمح داوي الغربة غلطان ما شكني ثوالث والنيل غير غامر رمض القمران جابت الثغر الثورة كثير يوسلح وبنت غفلان وافني غرزاني فثني ميمي ذاذوني في السوقان ما شضغت نوبيري مرحبا سويني ذوي غمي الأمامي ما تغلي تغلينا ويابدني نصر الثمامي وكذا ولي يصغر غروان وكذا ولي يصغر غروان ايلك سدان يريو ايلك سدان يريو ويكون واوي ضمازيان عقل يا روان عروح لندا عقل يا روان عروح لندا عقل يا روان أسألو زكاة أقلق يا روان أسألو زكاة غازي روح وباض غسيل ونفان غازي روح وباض غسيل ونفان أير فكران وياض أير فكران وياض رغسني تماني مكان غروث ويذروني ثغل
يذرون يثغطق ومان غروث ويثسون يتبدل الزمان غروث ويثسون والسني عدان لا 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 في نقصاص نروان يغدي الصندقان في نقصاص نروان يغدي الصندقان ورن بابرا ورن بابرا ولا ما تشيري مشومان إن ولا مدان هناك في مراغة إن ولا مدان هناك في مراغة سي شرب ونسنان نشوني غفاو سي شرب ونسنان نشوني غفاو عايز شرب ونسنان مين داي ولا سي شرب ونسنان مين داي ولا آيو فبريد وان آيو فبريد وان حشد هوني يلا فهوني ولا ما تدوني ساعة فهوني ولا ما تدوني ساعة إني ثقل أغدار يا راشناق إني ثقل أغدار يا راشناق إني ثقل أغدار يا راشناق إني ثقل أغدار يا راشناق. أتنو غالب عمري سقسينا مزوارو ذا شون كي جان تحملض كي شنوض يدير qu'est-ce qui a poussé عمري محمد à chanter Idir? Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour cette interview. Donc, ça fait toujours plaisir. Ça a commencé presque à l'âge de 12 ou bien 13 ans. Donc, je me rappelle, donc, mon père on a changé de domicile et mon papa nous a apporté une chaîne stéréo. Vous voyez, c'était avec le double cassette, donc la technologie de l'époque. Donc, pour pouvoir écouter les chansons et tout, j'avais pas de cassette, donc je fouillais dans l'album de mon père. Donc, je suis tombé par hasard donc à cet album de Idir 1976. Donc, c'était le premier album. Donc, dès que j'ai mis mode play, donc j'ai écouté tout l'album, il m'a plu. Donc, à force de l'écouter, j'ai tout appris. Waouh! Et ça a commencé. Même si vous ne parlez pas le kabyle ou le tamazirt, vous avez appris par toutes les chansons de Idir. Oui, oui. J'ai réussi à apprendre phonétiquement d'abord, et après, donc. Avec l'internet et tout ça, donc j'ai essayé de rechercher les paroles, donc comment les prononcer, donc corriger quelques prononciations, ainsi chercher aussi les traductions pour comprendre aussi de quoi ça parle, donc les sujets et tout. Est-ce que vous avez vos propres chansons, vous, Mohamed Amri? Non, jusqu'à maintenant, non. Donc, vous faites que reprendre Idir en général, c'est ça? Oui, maintenant, je ne fais que reprendre les chansons de Idir. Il y en a de Martou Plounès aussi, Aït Mengelet. Donc, pour mes propres chansons, je ne possède pas de propres chansons pour le moment, mais il y a peut-être un projet à l'avenir, donc pour avoir quelques chansons au futur. Parfait. Donc, vous avez dit que vous avez été tuniste, mais vous êtes originaire de Bizerte. Racontez un peu sur votre vie en général. Bizerte, donc je ne sais pas comment la décrire. Donc, c'est mon pays natal. Elle est située au sommet du Nord-Afrique. Donc, voilà, donc c'est un pays qui se trouve à la côte. Donc, ça me rappelle toujours, elle ressemble bien à Texirte.
Donc, moi, j'y étais en Kabylie presque 2 fois. Donc, il y a une très grande ressemblance entre les deux. Ok, voilà. C'est une ville historique aussi, c'est une ville phénicienne, j'imagine, hein, c'est Oui, ça? oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. D'accord. Vous avez chanté avec une chorale, d'ailleurs, on va l'écouter. Hay Hay Amoumi, et puis je te reviendrai sur une question. Hein. Et هو كثير دي تولين تي كيو 5 تولم عمرين Mhm. يستخدم باغا شي مشطاح شناند تيز الاثنين حي حي أمومي نيذير ولتيت انه غالغوص. ما تشوي غملي ذكا نقدف لا وذوى ما نثوال ثنغث النومي ينقر الزين الحيفان تجلي بيفران ورش في ذش ما يغلي ونزل في بوش ريضان اشنو دي ثام ذك النحمي ميشابو دالي حي حي أمومي تمازير مالو أحميمي شابو دالي طارقيني طارقة حي حي أمومي تمازير مالو أحميمي شابو دالي طارقيني طارقة ما تشفي ذين السلام نتقلى رذاذ نخدم عسيد فغباب الضيلة أخا من الجهرة نكشا مدنك راكز دز دمغ يكفدني الزلحارة يومك سنين ذي شام مسكين داش وغيخدم اسمي ذنو ذرار اسيا زرار حي حي أمومي تمازير مالو أحميمي شابو دالي طارقيني طارقة حي حي أمومي تمازير مالو أحميمي شابو دالي طارقيني طارقة دينديرنا غذين الهال وقد نسعد عدان بقى سلامي ثمزين ثورة كرابي نوري بان كل وندف ضادران والسالن درن والسالني يقم دشمني الهان ينشنو ذاك زيلاني قربي كذا رغوري حي حي أمومي تمازير مالو أحميمي شابو دالي طارقيني طارقة حي حي أمومي تمازير مالو أحميمي شابو دالي طارقيني طارقة حي حي أمومي تمازير مالو أحميمي شابو دالي طارقيني طارقة حي حي أمومي تمازير مالو أحميمي شابو دالي طارقيني طارقة Voilà. Donc, ça n'a pas, c'est pas, c'est toujours en général. En général, et dire, il a fait chanter une chorale d'enfants, Tarefeo, très connue. Mhm. Et vous avez donc mobilisé toute une chorale d'enfants. Ce n'est pas une tâche facile. Mhm. Déjà pour les Kabyles qui habitent en France, comme l'a souligné Edir une fois. Déjà pour les Tunisiens, des enfants tunisiens, ça n'a pas été facile, Amri. Comment tu as eu cette idée? D'abord, j'ai eu la connaissance d'un ami algérien kabyle, donc c'est un arrangeur. Donc, on s'est communiqué par Internet. Je me rappelle, il a fait une reprise instrumentale de la chanson Chedoui. Donc, j'ai demandé sa permission pour la chanter. Et puis, tout a commencé avec cette chanson. Donc, après, il a commencé de
proposer quelques autres titres, je propose aussi. Donc, on fait du travail à distance. Là, on a eu l'idée de reprendre la chanson Hi Hi Amoumi. Donc, c'est une chanson qui parle de l'enfance et tout. Donc, et moi, j'ai une chorale d'enfants. Donc, au conservatoire, là où je fais des cours de chant pour enfants. Voilà, on a fait cette interprétation et j'ai proposé aux enfants de la refaire aussi en coordination avec la direction du conservatoire d'Al-Ossiaat. D'ailleurs, je passe le bonjour et je les remercie beaucoup pour cette occasion qu'ils m'ont offert. Et voilà, c'est comme j'ai appris phonétiquement, j'ai écrit les paroles aux enfants et je les ai appris aussi phonétiquement. J'ai préparé donc on a préparé la maquette et on a essayé d'enregistrer. Et alhamdoulilah, ça a réussi. Donc Super. Et voilà. ça vous a pris beaucoup de temps avec les enfants pour qu'ils assimilent le refrain. Ça n'a pas été difficile. Non, 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 pas du tout. Donc, je me rappelle, ça a pris seulement deux séances. Donc, voilà, j'ai commencé à leur apprendre phonétiquement les paroles et aussi en écrivant donc les paroles. Ils ont suivi donc avec le rythme et tout. Donc, ça passait. Et, ce conservatoire, il m'a donné l'occasion de chanter avec une chorale, avoir des cours de chant pour enfants. Parfait, parfait. Ça n'a pas été facile de convaincre la direction. Ça n'a pas été. Non, 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 ils sont ouverts à toute proposition. D'ailleurs, je fais Parfait. partie d'une chorale qui s'appelle Chœur de Salambo. Donc, dans ce choral, j'ai pas appris seulement ces chansons avec les enfants, mais aussi j'ai proposé quelques autres titres qu'on chantait aussi avec le chœur de Salambo. D'ailleurs, j'ai uploadé une séquence extraite d'un spectacle qu'on a fait le 16 mars 2022 de la chanson Un hommage à Edir. C'est quoi Donc, la aussi, chanson? on a dans notre. Je t'ai douillé. Douillet, OK.
حرف نفالي غمورتك الغاب بنساي هاد حرف نفالي غمورتك الغاب بنساي C'était doué, ouais. Bon, c'est toute une chorale qui chantait. Donc, j'ai essayé de les apprendre, les paroles aussi. On a quelques autres titres comme Avaveinuva, Adrarinu, Isfra. Voilà, donc on a un bon répertoire pour y dire. L'une des chansons qui m'a attiré le plus mon intention, c'est Amnafaq, une belle chanson de l'album de 1979, Mhm. Donc, on va écouter cette chanson et on vous revient. تزن المد الضيور نكايز نرض تبيرة دروسي كردك ثملا علي فدر ثيد فلاوة سلمي في ذورة الله الله هذو الراوي تزديت على يكرسني الحواري سلام سوغستي يما يناس الحبس يقوني يناس قميدي زلزال الله الله مترو فلسنا وفلي زندي ما استشون الربح يكبوي أعدى وردتي السلاسق ما سردتي ثوالي هدي وردي شرصاص أدرو لغيب واستمثلت بفروضي يناسبنا دام الساس يدس من سيماس ربح ثورة ذافيري يا يفما
أثنت ولم تزليت أمن فقيشنا عمري محمد دونك أمن فق qu'est-ce qu'elle a de particulier Amna Faq, la chanson Amna Faq? Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. Moi, j'aime bien les mélodies, donc peut-être c'est l'une des chansons ou plutôt, je vais dire que c'est la meilleure chanson que j'aime, donc celle de Idir. Donc je me rappelle que je l'ai écoutée en boucle et en boucle, donc je m'en lasse pas de leur, oui, voilà, même si les chansons de Idir elles sont toutes exceptionnelles. Mais c'est vrai, personnellement oui. aussi, Mais celle-là, elle est particulière. Moi, je ne sais pas pourquoi elle m'a plu, donc tant mieux. Tant mieux. On va écouter notre chanson aussi qui a son pesant d'or, c'est Tagraoula. Et quand on l'entend, on te revient pour une question à Tadroun Tagraoula. ذي المرتشة بين القمي الليان كفال القمي الليان كفال أحقاق ذيك رزن يوضان عوزن لتفقسك شوراث ثاقال أتفقسك شوراث ثاقال حقاق ذي مقرن ثم زيد ذيردان إذا قالت شالخ بال يرد حروض يرد حروز إن شاء الله ساكت ولا يعبر يمعمي ولا عنده بصر بانش يكون هدار بانش يكون حقار ثقر ولا حكي تفرفر والتراث اني شرشر في قلوب الحرار قلوبنا على نصار ما زالنا تقرولين ما زالنا ثوار أرج منكم بحجر القبور على المحقور 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 لمات وينساوه الحق يا ثمن غن غافك يا اليرغان أكينة سرزال لهنا أكينة سرزال لهنا أحق الغزيار يصغن يا تشندق مرغان إزدى ثور لكلالي هنا إزدى ثور لكلالي هنا قسق الذيني عدى الليل ثم اللان
أرذلك شماضي الفتنة أرد حروض يرد حروض يرد حروز إن شاء الله Thageroula, voilà, on vient de l'écouter. Thageroula, c'est une chanson que Edir a déjà repris avec Amazir Khatib, le fils du fameux écrivain Khatib Yassine. Donc, qu'est-ce qui vous a attiré avec cette chanson-là? C'est quoi la raison? Oui, parce que avant, je ne savais pas les paroles, donc j'aimais bien les mélodies et tout. Donc, mais en écoutant, après avoir écouté la version, celle avec Mazir Khatib, donc avec la partie arabe qu'il a interprétée, donc j'ai compris que cette chanson parlait de Torah, quoi. Donc voilà, donc, on est un peuple révolutionnaire, donc ça tombe bien. Voilà. En effet, Eravan et Maziran, des Giraouliwan, c'est des révolutionnaires, comme tu dis. Nous, en Afrique du Nord, on a toujours été révolutionnaires. On a fait face à plusieurs colonialismes. Donc, jusqu'à maintenant, d'ailleurs, on est en train de se battre encore, de lutter pour qu'on puisse enfin établir nos propres institutions et pour que notre langue soit un jour prise en charge par nous-mêmes. Voilà, donc maintenant, si je vous dis quels sont les chanteurs qu'aime Amri Mohamed en général? J'écoutais pas seulement les chansons amazigh ou bien kaby, donc j'écoute aussi du Shabi, Malouf et tout. J'aime bien Edir, Slimane Azem, Matoub, bien sûr, le grand Matoub. Shabi, donc j'écoute d'Ahmed Al-Harrachi. Je suis un très grand fan d'Ahmed Al-Harrachi, Kemal Masoudi, L'Anqa, Abdelkader Chao et tout. Donc j'écoutais tous les couleurs, donc tous les styles. Et tous les styles. Comme on ne peut pas tarder, parce que c'est un hommage qu'on aimerait rendre à Edir à la commémoration de la 2e année depuis qu'il nous a quittés. Donc, on ne peut pas tout passer. 15 chansons, c'est beaucoup. Donc, Withidi Twalin TQ5, Zmen Rohan, YouTube, Amri Mohamed Dwalin, Tuzlatin, يجيشنا نيذير ما تشحش نيذير ماشا دعني يشنا معطوب للناس يشنا لونيسيت مقلات تنكفو كان 30 سن وقبل أسنيني أديني أوليس انتجرا التنغرون دشو يا زريغ دشو ميش في غسيوة الأيام ذي العمري أني ذا الذير أني ذا الحيغ ذو السليك يستغنوا لي والسمان زو هولي ويزهر أمزوني لذي 6 سلوث يبغى ذا شنو غفثين يزرع يفقس الوردي تفسوث وقنيات سوغس يتعاذى المحبة استامز وروث يوقيات سوغس يتعاذى المحبة استامز وروث دشو يا زريغ دشو ميش في غسيوة الأيام ذي العمري أني ذا الذيغ أني ذا الحيغ ذو السليك ازدغنوا لي
قسويسين حفظ غلا حزن حفظ غذا شي قزوط لام والسنة سين همزون حفسن يا ويذيك جرب تزرام ميدي ثابوين انصر مدان الموت وعزيزا فخام ميدي ثابوين انصر مدان الموت وعزيزا فخام ذا شو يا صغير ذا شو ميش في سوى 3 أيام دي العمري أني ذا غني ذا الحيغ ذو السريق ازدغنوا لي ويس 3 في غفلة سبقا غسلامي البغيوة الثمغرة ناني دثالسة سربحني ذي زواجيوة الأحباب مرة واسما فاق ناس ميدي تعزن في ثمزيوة الأحباب مرة واسما فاق ناس ميدي تعزن في تمزيق داشو يا زريغ داشو ميش في سوى 3 أيام ذي العمري أني ذا الذيغ أني ذا الحيغ ذو السنيك ازدغنوا لي كل يوناي كلا يدها استوفندي الشعر يمدناني جايزة أسقارني ثوقها سوز الليلة عمار مالك ذي سيدي ربا يطفى أذرار جرجرا يحقار ماتوا أسنجي خنو نساء أدح الشاطب وفريد عوني قماطي الشهور لهلاكي تزيد تطفيت يدي أدح الشاطب وفريد عوني قماطي الشهور لهلاكي تزيد تطفيت يدي تسودي يثمن صغيد الخطر يرقي سادرة رتوهاث مغلي ما يخلقت وجدي ننثي وعدة ويا سكد وذيومي نلقي ما نسوز ما داغم محون حزن من العيون السو ياس سبوحر وياس إيم العيون أثعب ما نزلوا ما طاسي وانتسرون السو ياس سبوحر وياس إيم العيون
أثعب نسقو مطاسي وونتسرو والسندا ثوغ ثغري سوق للدون تشير سشرا ولا ندق ميلي هايدي نسلير والسندا ثوغ ثغري سوق للدون تشير سشرا ولا ندق ميلي هايدي نسلير يتوكس السردايني ونردن دنوير عسيني فتصار مغرق دار قزاني فيه ايثي غلنا ثعيسي مسحر في الليل وحش غاين دير النون حزن من العيون السوياس سفوحر وياس ايم العيون اثعب نسقو مطاسي وانتسرون السوياس سفوحر وياس ايم العيون اثعب نسقو مطاسي وانتسرون سفرت ساثياني حبساك استقصير أفوجا دار مكلم مشلي يقزم نغلير أيام سفرت ساثياني حبساك استقصير أفوجا دار مكلم مشلي يقزم نغلير سك شرور غار فيكلي مثيف في الليل صنتشتي سرداسة وخاسك نثياوير عيدر وعرا بحر يميني جرجر رزاير وردك نارا في الزلون حزن من العيون السوياس سفوحر وياس ايم العيون اثعب نسقو مطاسي وانتسرون السوياس سفوحر وياس ايم العيون اثعب نسقو مطاسي وانتسرون Je ne sais pas à quel moment s'achèvera le terme de ma vie, mais je suis sûr d'une chose, mon peuple ira toujours dans le sens de sa libération. Donc ça me donne davantage de conviction. هكا تولمت يديه عمري محمد وينك شنو مليح تزلي شناين تقبيليث يحمل طس شنا تقبيليث كي دينا دانيا ياك غنيفن على ستيل النظام او يفهمتو غادي اوليس انقابو مي سار وانا تيديرنو تيديني دونك si vous avez des choses à rajouter sinon vous allez dire votre mot de la fin عمري. J'ai pas grand-chose à dire, mais parce que les mots ne suffisent pas pour vous remercier et remercier donc tout le monde, tous ceux qui partagent, tous ceux qui font des commentaires qui agréablement donc me fait chaud au cœur. Merci beaucoup, merci, mille merci, millions de merci, milliards de merci. En amazigh donc تنميرت مقران تنميرت voilà. أثنين تنمية الفرنس مزيغ سيار نمليل ذويلين إديت دون ذي سنت النظام ذو ما النظام أما إقبالين أما غير مزيغان سيت مزغان سيال ثمان ومضال أو ديني قيمة ذي ثلويث